إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Maka dari Allah Subhanahu wa taala rila dengan korang malebina surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Muhammad, wahai Muhammad, berikan perumpamaan kepada mereka para kuammangi wedding inala aguru ashabal qaryati yang narituli sekampung idh ja'ahal mursalun riwattuna poleina surona fangallahu subhanahu wa ta'ala idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma ingrangi yorwutwe nautusu ifangallahu subhanahu wa ta'ala dua sur sarkuammangi napaletukangi riasangi tauhid makoto panaritu napesangkangi riasangi appaduangan nikia fakadzabuhuma iyawe elis kampunge pada nasakar manangi iyawe dua surona fang Allah subhanahu wa ta'ala fa'azzazna bisalisin nainappa napaggenna itallu fang Allah subhanahu wa ta'ala surona faqalu na pada makkadani iyawe suroe inna ilaikum lamursalun bahwa sesungguhnya kami ini ilaikum lamursalun majepu purana utusu kifang Allah subhanahu wa ta'ala luriko tumenna bahwa kami ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian untuk menyampaikan perkara tauhid apa sewangi lurifang Allah subhanahu wa ta'ala makkoto panaritu bahaya daripada kesyirikan. Niki aga naseng yewe penduduk kampung ini mereka mengatakan qalu ma antum illa basyarum misluna pada muki rupa tahu kalian ini seperti kita ini manusia wa ma anzalar rahmanu min syai na ya Allah taala dineng kagaga na paturu wahyu tidak pernah menurunkan wahyu sedikit pun yang kemudian mesti mau peletukan yang harus kalian sampaikan kepada kami. Nasakarni in antum illa tukadzibun in antum illa takdzibun kalian ini hanyalah orang-orang yang berdusta. Nah semanengi yewe surona fang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang berdusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Pada makkade yewe surona fang Allah ta'ala telwewe ya'lamu rabbuna fang Allah ta'ala missing Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui bahwa sesungguhnya kami ini diutus kepada kalian untuk menyampaikan kepada kalian perihal tauhid mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala
begitu pula menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Nah ini de gaga pada kewajiban tak mana sangadina mapaletu mikik bawa. Kecuali kami ini hanya menyampaikan kepada kalian terhadap apa yang diinginkan yang perintangi Allah Subhanahu wa taala. Pada makadasi yewe lisa kampungnya qalu inna tatayyarna bikum. Pada makadawi ikono tunasabari nakadawi surona Allah taala nato pada runtu acilakan. Penyebab kalian ada penyebabnya sehingga kita ini mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kesialan. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Narek kode melo pada papisoi ia tu dakwah tauhid. Jika kalian tidak mau berhenti menyampaikan dakwah tauhid itu, lanarjumannakum, sungguh kami pasti akan merajam kalian. Ilem tua-tua ko nainap pada sirim-perimpe kiko gamka matimu. Ay begini ancaman mereka kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, wala yamassannakum minna adzabun alim. Kemudian ancaman yang kedua makada pasti padamu pamana dingi matu yaitu pasesata man rasa-rasa ko. Ini ancaman penduduk negeri ini kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Aga pape balinna yewe surona Allah taala qalu ta'irukum ma'akum. Na iya tu asabarenna namuruntu iya tu acilakangi ikometona lelenya ikometona sabari. Kamulah penyebabnya. A'in dzukirtum bal antum qaum musrifun. A'in dzukirtum, kira-kira narik kopura ko ya peletukan maka dia apa dongannya gau maja. Mesti kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pikiri ki madeceng maka dia roga pasabari nangko koruntu acilaka. Ain zukirtum, jika kemudian kami telah menyampaikan memperingatkan kepada kalian, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Napa gilik ko maka dia newe nasabari naruntu ki acilaka. Bal antum qaumun musrifun. Nek kia si tunget-tungen na pada iko tu qaumun musrifun adalah kaum yang melampaui batas. Mapadua no lori fang Allah taala dan dia to pamupigo to pasinin na gau-gau adorakannya ya gau-gau na pesangkannya fang Allah Subhanahu wa taala. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Yarwatwe nang kemana set di urwane pole dicapak na kampung ni maperi-peri dita datang dengan tergesa-gesa. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, letukna nakada wawaku wahai kaumku ittabi'ul mursalin pada acueri ni yewe surona from Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Pada acueri ni yewe surona from Allah Subhanahu wa taala acueri to de nangka nailo pole riko tu menna paberi, tidak meminta kepada kalian imbalan dari apa yang mereka dakwakan, dari apa yang mereka serukan. Maka dia komenre macerama maka tobah mapaletu, lalu kemudian dia mengharapkan balasan daripada itu. Yewe surona Allah taala adalah orang-orang yang ikhlas, wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang terpetunjuk. Dapat terusi maka wa ma liya la a'budu allati fatarani wa ilaihi turja'un. Magi memang inade kumelo masompa lauri fong Allah Subhanahu wa taala padahal fong Allah taala pancajika pada pakai guna ye akalammu pekko gai iro rupa tauwe dena melo masompa lauri fong Allah taala pekko gai iro rupa tauwe pego igo apa duanga mapa dua lauri fong Allah taala padahal
pancajengi fong Allah subhanahu wa ta'ala wa ilaihi turja'un. Nade gaga onrong ali sulisungata sangadinna padan rewe kilor fong Allah subhanahu wa ta'ala. A'attakhidhu min dunihi alihah, a'attakhidhu min dunihi alihah, sitina jaga sompa ka puari lainnya fong Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridani rahmanu bidurrin la tugni anni syafa'atuhum syai'a, menengin puelo i asukara ke fong Allah ta'ala lorialeku majappu ia turu patawe de gaga makke guna patulunna cikalice cede mua lorialeku de naule wala yunkidun de tonule pasalama. Inni idzan la fi dhalalin mubin. Nareko engka kak mapadwa lori fong Allah ta'ala, masompal lori lainnya fong Allah ta'ala, marillo lori lainnya fong Allah ta'ala, idzan la fi dhalalin mubin. Manasani makkada topusaka de na iseng makkada iga pancajiwi iga to waji nonroi masompa yarga marillau de na iseng de na sitinaja fong Allah ta'ala pancaji ki na inapalok ki marillau ri apancajingenna tidak pantas. Kemudian kita ini sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah yang Maha menciptakan, lalu kemudian ketika kita meminta kepada sesama makhluk. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Maka dia we urane pada angkalinga ni, maka dia makokoy upawi, maka dia matepe ka lori fong Allah subhanahu wa ta'ala ya ko puri ye iku manibawa, maka da melo ko muno ka melo ko sessa ka melo ko panrasa-rasa ka ye makokoy di gagal witori sangadinna fong Allah ta'ala upawi, maka da mapasewa ka lori fong Allah subhanahu wa ta'ala. Qila dukhulil jannah. Lalu kemudian purana na po iro yeweli sekampungnya ternyata naunawi. Mereka kemudian membunuh orang tersebut. Lalu kemudian di akhirat dia kedani yewe dikatakan kepada orang tersebut udkhulil jannah, tamak no surga. Orang yang memperjuangkan tauhid, orang yang berani mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berani menentang kesyirikan walaupun dia tahu naisengi maka inilah akibatnya, akan dibenci, akan disakiti, akan disiksa, bahkan dibunuh. Tapi napawi maka amantu billah, saya beriman kepada Allah, saya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari Allah ta'ala udkhulil jannah, tamakna ke surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ruwattu mutamakna surga ni tamanan ni papinya menna surga nagilin na makada kasih menenge iya ruwawaku seandainya kaum saya itu mengetahui maka dan rekomendasi ni apa sewangnya lor fong Allah ta'ala dinini riwisinin na papesangkano fong Allah ta'ala na tomate majapu yuruntu ni pada pa naruntu pada uruntu makukwe bima ghafara li rabbi aga uruntu nadampengan ni dosaku fong Allah ta'ala. Jadi salah satu sebab yang paling besar yang kemudian menyebabkan dosa-dosa di masa lalu itu dihapuskan yarga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya naritu makasing ni apa sewata lori fong Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'alani minal mukramin makoto panaritu na pancaji ka fong Allah ta'ala sayisa to malabbi yarga to dipakalabbi. Wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama. Rotu purana na uno yewe uranewe maka da melo ina paturu fong Allah ta'ala malika na sesayde maka de fong Allah ta'ala wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi de gagay paturu-turu maka de paturu ni malika de wama kunna munzilin de mematto di melo paturu ni malika untuk menyiksa mereka ini.
Maka di Allah Ta'ala, in kanat illa sayhatan wahidah, sangadin nasi di misadda maraja poleri lagi lalu kemudian faidahum khamidun, na pada mamate-mating iya wesi di kampung di gagana sisa. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka de malaikat apa na paturu Allah Ta'ala de cukup satu suara yang keras, lalu kemudian pada mamate-mating si di kampung di gagana sisa, untuk kemudian mereka ini orang-orang yang dina melo masom palori hong Allah Ta'ala, ya rega dina melo selawi apa duanganna poleri hong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat memuarir masifung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ye diala agurung poler aya-aya na fong Allah Subhanahu wa Ta'ala urang piaki denre memulanna makkada iya tauhid mesti simata dia peletukan, harus selalu disampaikan. Nasaba iya newe akata pancajingan na yewe linoy. Tujuan penciptaan jin dan manusia yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Purade upancaji bansa jinge makkoto parupa tau sangadinna akata masom palor yaliku. Neketa ita ni makkokoy naliwa tau na tau mapeletukan ni dia senge tauhid, naliwa tau na tau mapeletukan ni dia senge bahaya na apa duangenge nasaba mage iya macohoro na pigo tau tega ni bocok-bocok tega ni tau mapelepe tega ni tau kemudian menyembeli selain dari untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tega ni tau pakarajawi benda-benda pusaka dan sebagainya, tega itu pakaraja batu-batu, tega itu orang-orang yang kemudian menganggap engkau anak malajana, engkau kembaranna dan sebagainya, dena melo mapeletu kengi. Nasabak magai inilah penyakit umat. Nareko napeletu kengi dicecewi oleh tomegai. Dia akan dibenci oleh masyarakat. Dia akan dibenci oleh orang-orang banyak. Padahal yang memetona tu tiwi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian terusir dari kampungnya. Yang memetona tu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dicoba dibunuh berkali-kali. Yang memetona tu kemudian nasirin perempeki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memetona ia sengi dakwah tauhid yang menyebabkan kemudian para Rasul kemudian atau Nabi dibunuh oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dari itu agur makkada aja nengka dicau yarega bosang mapeletu ka dia senge dakwah tauhid. Dialai pelajaran polir ya makkada nautus ibang Allah Ta'ala dua surona. Dia nagenna dua surona pagenna itelu. Lalu kemudian ada orang yang beriman datang menyampaikan bahwa ikutilah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tu benar itu dia peringarangi ritujunna yaitu mapeletu yaitu macaramai ia makatobai atau menyampaikan agama ini secara umum. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya dari itu perhatikan keikhlasan dalam menyampaikan. Aja nasabak mapeletu ki nasabak engka direnuang pabere. Ada yang kita tunggu sehingga kemudian inilah yang menyebabkan di tempat atau di masjid tertentu dia to melo mapeletu kang bahayana dia sengi apa duangan nasabak mitoki dia na dioliki payment yene pasabari dia to melo mapeletu kang kemudian hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai yang banyak dilakukan di tempat tersebut pada padana apa duangannya. Nasabak mage dia kita orangi kemudian kita tidak dipanggil kembali. Ikhlaskan niat. Maka dia itu mapeletu elor Allah Ta'ala memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakko anya menyemengeng ditajeng nasabak engke ki mapeletu keng agama Allah Ta'ala tenia onronna
bukan tempatnya. Na iya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam tai tatang kelingai pekko gayro an rasa-rasa ngengen apa na dingi riwattu na peletukan na agama na kong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka to benar itu dia letoy agurung maka data pakai gunai akaletta pekko gayi di yewe apa yang cajingan na kong Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita meminta beribadah selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, maka dah sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian membinasakan kita. Jangankah set di mitau, set di kampung dengan hanya suara mematikan mamati-mati maneng digaga na sesa. Aga passabarwi na passabari na saba apa duangan. Aga passabarwi na passabari na saba gau-gau aduraka. Aga passabarwi na saba di na melo salawi sinin na papisangkana pang Allah subhanahu wa ta'ala. Mamare pada angkaki para kaiwi yawe ateka ata apa sewata lori pang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba yawe ato tungal linoy chinampu mi. Man rasa-rasa toki ga maga kiga narek konrewe ni lisu ni lori pang Allah ta'ala. Maka kemudian urusan dunia ini selesai. Yerot malada tapi kiri ki makada iya tu akhirat di nagaga paggangkanna. Di to nagaga diaseng amatengen. Komi dilino engka diaseng mate. Yako di akhirat matu. Ketika orang-orang surga masuk ke surga, orang-orang penghuni neraka masuk ke neraka, maka kemudian dihadirkanlah kematian itu dalam bentuk hewan. Maka dan digere ni iro amatengenge namo amatengenge mate to matur suri munrin na Allah ta'ala. Maka dan dia kadani ya ahlal jannata khuludun la maut. Wahai penghuni surga anan nungeng risese mude nagaga amatengeng. Kemudian wahai penghuni neraka khuludun la maut, kalian kekal di dalam neraka maka tidak ada lagi kematian. Muari pada angkaki jagawi para kaywe apa sewata lor Allah ta'ala. Diniri wisininna papi sangkana Allah ta'ala terutama ritujunna apa duangange atau pada angkakin rewe risiseno Allah ta'ala rigo angkata napurio Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.